Ыры дуha йейите. Ыры алыба абылаңа қас бирди киһиэхэ сүрэҕэр дуһатыгар уяланан, ологун бары түгеннерин арахсыспат аргыһа буолар. Бүлүү хампатыгар туяра образцовай ыры ансамбла, котугу солос каста төгүллээх лауреата кыйылаага. Ансамбл салаячыта Сахо Республикатын культуратын онна үерэҕэритин туйгуна Зоя Петровна Прокопьева ырыаны керэхсиир ого айылхаттан айдарыта арылларыгар, сатабылын байытарыгар, кең далаһыннаах кескиллээх үлэнигитен жоҕурдаах окулоругар аяр ыллыктарын сөптөөхтүк сирдээрде. Күн бүгүн кини уһуйбут ансамблын солистката Матрёна Семенова сахабыт сирин театральный искусствотыгар ая тута сылдьар. Мен бүлүү улуғын компаниялегиттен сылжабын. Кыраддақ биттен ылдырбын сөбүлүбүн, ордоробун, олихин бо олоғым билигин, олоғым аргыха, олоғым идетинен талахаджабын. Кыраддақ биттен Зоя Петровна Прокопьева салайылақ ылды сылжақтен кружокка хыджыбытым. Ол келин болла туяра вокальный ансамбл ден аттамыппыт. Бу манна болла мен осколабын бүтерек бардылы хыджыбытым. Зоя Петровна өлетигер олыс бәрінілләқ оға дуғатыгар солу булар. Дек қағып, онна энтузиаст педагог. Мен өйдір бүнен күрук ылы сылжар әтебет. Күністері түнлері дек қағып, кені жетігер даже түніске дылы жарықтанан тұрар дақпыд. Онна Зоя Петровна бейіне бұл ырығары болбаққа, именно олыққа көрүүнү, олыққа қаддақ хүндер бұдын үйреп біттек қағып. Бейі боллана нахал бақтайынныр әтебет, гастролларынан, концерттерінен делінхеліктерін керер әтебет, арастар әхіндерге күрік күттатчы бұд. Мен олық қырабыттан академическай направлениянан алыр әтім, оны көріп біт өчудалым. Олығым бұл мен ансамблым тағынан соңай академическай вокал деген номинацияға конкурстарына күттатчы бұд. Бейге улуска болар күріқтарға күрік күттар әтебет, сетелейләнер әтебет, көйер әтебет текқа. Онтан бұл балартым самай олған көріқпет білден тұрар Хотугус улус телевизионный конкурс болар әті. Бұл конкурска бейге көйяры бұд жа бәлемненер әтебет, таңа сап тиктер әтебет, долгүйі бә болатчы бұд. Бастатан тұран Хотугус улус телевизионный болан, әйген бұл республика барты көрер болады. Ансамбл әйір үлеті, салаячы үлеті көрістер, кеңеге атақсар бұл. Онтан боллана онысы атын коллективтары көріңін ән бәйғар әме үйренағын, сайдағын, өсі аны сырыға өсі қайдағы үшіге болуқын сөпкінен бартын сыналан, ыралан көріңін болады.
Аны туран бу хотугу сулуска биһи кыттаммыт биһи сири дойду бартын керибип биттиэх касап тоҕо диэтер биһи бу Россия рекордтарынан болбакка бу тас дойдуларга Германияга, Польшага, Францияга бу сүрүн кораттарын керителээбит. Бу барыта биһи бу хотугу сулуска кыйаммыт, кыттаммыт, хыджыбыппыт. Онна булланы мен бу миигин бастатан туран бу өйөбүт терапевттер бер Наталья Семеновнага, Семен Ивановичка улганның мактаны эмете. Тоҕо бу микени биттен өсөтүөтөгө бар булла элбах оголахыллар. Миигин буллан бу келербин барарбын, бартын таңаспын саппын, бериен ыдаллар да буллажы. Онна эти өйөбүттергер улганның мактанабын. Бу билигин бу артистка буланалар буллам ди. Кинилер өйөндөр. Зоя Петровна курук биһиха киһи сатаабатаға суох диэтчи. Онну көрөтәччи, мен ону билиңҥээҥҥэ дылы туттабын, туханабын. Холобура биһи үлэбитигер бу күн сарсын ыллыгыт диэн болаччы. Ота элбахта онну болаччы бита. Холобур итинник түгеннерге биһи оҕордах эрдах бититтен белеммейт, сакалка быт, тухтан да тонлон турбаппыт. Онно театр үлетигер миха олус надалах, олус тухалыр дисаны. Билигин Зоя Петровналын кытта билсебит, сонумутун кепсетебит, үллестебит. Кини курдук үлетигер белединлэх, активист, энтузиаст педагогу. Өссө билбеппин даганы истеделикпин яхпын барабын. Зоя Петровнага макталым улахан, муңура соохтиякка. Биһигини жарыктан бу ыллыргера болбакка, бу киһи олоққа өйрәтен тахардагы. На сцене Матрёна Семенова, выпускница Высшей школы музыки, класс народной артистки Республики Саха-Якутия, доцента Марии Евсеевны Николаевой. Концертмейстер, лауреат и дипломант международных конкурсов Наталья Шадрина. Thank you.
Мин осколаны битерен бараммын. Музыка үрдүк осколатыгар Мария Евсеевна Николаева сахан народный артисткатын кылагар кирбитип. 5 жыл өренен бараммын бу опера уна балет театргар кастинг ахаммын бу билген солистканын эле хиджам. Опера артисткатын быһытынан мен болланы бастыкы спектаклем Бочаров оператата, детская опера, ого операта, Морозко ден. Онна сүрүн оролу Дуняша оролун толар будум. Биллен турар олус долгутулаагата бастыгы таксаганын боди улахан операга бу, улахан сценага сүрүн оролга. Олин бу көрөтчүгө мен аяр обарахым тиерин курдук партияны ылыргыттан ара тутулга хук буллады. Манна ан кадда конюру артисттырын, камсанарын барда улахан солталак. Мен сана бар опера артыга боларга айылгаттан берилибит кола сары болбакка бастатын туран үлелер болук канада. Сатан үлелебет үлелерге өрөйгө сок боллакка бу. Төлөк таталаннак бу. Артист боларга сок дияны. Тоқ барата күстәк үлеттен турар. Беге үчүгө үчү талгат бехеммит, кырар эддак битеттен академический вокал гаджарттаннак битте. Сайдан оюллан таксыбыт боламыт операга чугас бит дисаныбыт. Анан мен сана бар бу огону кыратыттан, театрга сырытнаран, опера болдун, балет болдун, постановкаларын көрдөрөк канада, эдиннерек канада жакын барабын. Кырар дахбеттен ыллан, соотогон да болдун, ансамблынан да болдун. Биге бу хотугу солуска кыттыбыт, биге боллана бу сайдыбыт төрөтөдө жакын барабын. Олох сылы быха онон эролорор тебит бу конкурска кыттар бытынан атын оголору телевизорунан көрөн, кетен көрөтчүбүт, саңаттан саңа үйрөнөн, сайдан кыяр туһуттан отой белемненер агайтыбыт. Бастыгытын бу биге коракка келибит, хотугу солуска конкурска болбут сере боллагана опера уна балет театра. Эте биге боллагана онно кандай көрбөдак булак бит инни булган зданияны дияка лабиринт курдугете ihe. Астымыппы, долгуйбуппут, билигин болланым бейем ити операга, опера уна балет театргар солисткатынан үлелиһи жабын. Онан болла бу хотугу хулус меха бу олокпар олук урбут күрәгем болар.
Хотугу сулус бары тәриятчилергер мен мақтанықпын бағарабын. Чуалан Татьяна Афанасьевнаға. Бу кини сыралақ өлеті әлбі қоғыну кынаттан, культура, искусство сайдытыгар, оғы жоғыра талана ситен хотын тақсыргар улахан өңілі дейсаныбын. Онан исерек біттен мақтанабын, сүгүрейебин. Онна боллана бу билигин кырачан артисттарга, хотугу сылыс кыттылақтаргар, сетихини, үтүйөнү бағарабын. Онна иннигитин, бу инниги текке баран ехин, киеса табата ден соқ, тоқтын да толлубакка баран ехин декпін бар.